NAKO ke a bongwe betshwa mogala dikgang tsa Botswana television tse di tlang ka tlhamaloko go yana go tswa toropo kgolo ga borone a re di simolole pele ka go lebelela ditlhogo. Tatona Dr. Mokgweetsi Masisi o phaketse a simolotse thulaganyo ya go busetsa barui dikgomo kwa bokone botlhaba. Mephato ya bobirwa e eletsa go tsenya terata e sa kgaoganeng motlhofo go kganela leruo go tlodisiwa melwane go ya kwa Zimbabwe. Fa mo go sa metshameko ya phuthego ya AUS Region 5 e diragatsa mangwe a maitlamo a phuthego ya ngwaga wa 2015. Motho e dumela nka mogela nna ona ra bantheng kala ka tshane a mogela gape le sentle moeng ena ranola dikgantse ka puo ya diatla. Mme ha di simolla Dr. Mokgweetsi Masisi o phaketse a simolodisitse thulaganyo ya go busetsa barui dikgomo kwa Zone 6B kwa kgaolong ya bokone botlhaba. Tiro eo e neng e tshwerwe kwa motseng wa Butale e tla bona barui ba le 649 ba amogela dikgomo tseo. Se se tla morago ga gore go tlhomamisiwa ga kgaolo eo jaanong e sena bolwetse jwa tlhako le molomo jo bo neng jwa tlhasela mengwe metsi ya kgaolo eo ka ngwaga wa 2022 mme ga patika puso go ntsha leruo kwa kgaolong eo. Ile puso e sena go buisana le balemi barui ba ka kono ba tsebeng tla go utlwa ga dumala go le motho ga gore ne la bona tshetso go pusong ya go diphimela dikeledi e di gaisang tsotlhe sa le Botswana botswa ya no ne re dumana gore dikgomo tsa ntlha tse some di tla belediwa moraga mo e tla nna masome a mararo mo dikgolong mo go dipegape tse di tla bolawa e be go nna masome a ma supa mo dikgolong e nna phimelo dikeledi ya madi at 3,000 pula go mongwe le mongwe go ne gantse dikgomo le 10,219 c'est le choix mozo ninye oko bone replacement as a percentage of 10,219 di 7,181 ki mo ngandi busetso ya tsotlhe di ne meru ke tse di a dusa bo di a hwela 3,000 wa go mo go tsonetse kana bontsi ba tsone di na magadi so sentse le tsa di se tota barui ba dikgomo ba kgaolo eno ba le 649 ba duelwa kgomo di le 2,970. Mme a re sa le go morui wa ntlha go bega tlhago ya bolwetse jwa tlhako le molomo kwa kgaolong eo ya Zone 6B re Ben Samson wa motse wa Butale mo kgaolong ya bokone botlhaba wa betswe po ya Brahman ke Dr. Mokgweetsi Masisi mosong ono. Me tla ke simolela ke leboga mo go apegileng ebe ke mo supele motho wa go eletsega motho wa gore batho ba meletse mathe ba busi ba meletse mathe ka gore ke sekao ke mmampudi tota re Ben Samson o nna le bo nya o no go disa kae nya ne di go lwa la go di go bel o tla points nya o tla cimental me ka na ke le ba di kgomo tse ka mora ga metsi ha se di le ka cimental o tla tsa Brahman siamelo isiane me ke do wa ngore ga kana ba tsa bonsmart tana ke ba teng le mo ile gore ka khona go khwela sa all right ke tla sengela Brahman entle e kibidu mo maitekong a go sireletsa leruo le puso e labetseng barui ba kgaolo ya bobirwa mephato kwa kgaolong eo e tlamile go thusana le puso go tlhabolola terata ya taolo ya metsamao ya diphologolo le matlhoko a leruo kwa melwaneng le lefatshe la Zimbabwe go tsenya e sa kgaogeng motlhofo moeteledipele wa mephato ya bobirwa Kgosigabana Mooketsi o tlhomamisa ha dipuisano le puso ka tiro eo di tsweletse sentle ka rabo molusi ka pego. Terata e tlhatlagantsweng e bile le kima
e lekeleditswe mo mafelong mangwe mo boleleng jwa dikilomitara di le 145 fa gare ga lefelo la taolo mesepele ya leruo la Makhurane le motse wa Robelela mo letshitsing la noka ya Shashe e kgaoganyang lefatshe leno le Zimbabwe. Mephato e dule ka mogopolo wa gore terata eo e ka tokafadiwa jang go dirisiwa mapako a makima le ditshipi tsa seporo. Lepako le bidiwa go tema moyo ke lepako le kgaotswela mo pholo ya motlakase a ka bona le kima so rona mamoyo ka re batara a epelwe ga gare ga seporo se harologane ka 50 meters ga gare ga seporo le 12.5 gore ga o lebile gompieno ana cable ke ya tshela e paletse tou e paletse legodu le batang go e kgaola gore le ditse dikgogo ne re batla gore tsenya diterata tse tsa di-cable di le 4 gone leha gore to yona ya itudisa yone to e gona go tola go ntse then khomo a ke a heta ka gore e ba paletse go e kgaola le nosi ya ka le nosi ya ne tshwere so how about le 4 gore ba re tswetse go tswa sporo se petswe more than 2 meters down se tshwere la go sikinyana o tora me se mo se loko mara sikinya ya no dikela tsa rona ka gore aka cable ene re bua ka yone e tsenyana ka pathe 1 go bule pathe nngwe ha ya bobedi ya boraro ya bofoko tase e betare go gare thamala tsela ka se tsona le ka dipalo tsa bomme le borre ba feta 250 ba ba supileng bokgoni mo boithaopong jwa go sireletsa leruo mo bogodung fa gare ga molelwane wa lefatshe leno le la Zimbabwe mo dingwageng di feta bobedi. Mephato ya bobirwa e itlamile go thusana le puso go fokotsa ditshenyegelo tsa go tlhabolola terata ya taolo mesepele le matlhoko a leruo. Ga e yo gompieno ko Zimbabwe ntse ra ba e utswa ba dira masimo ka yone ba dira digarden ka yone ba dira masaka ka yone ko Zimbabwe ntse ra e busa ba Ministry of Agriculture ba re netse teraka re tsa terata e re tsentse e be ra pesa ka e mo go ye gore la ba ka utswa e batho ya ke ba e utswa ya ba e kgaola ba e dirise ba pala. Fa go santse go akanyediwa tiro ya go tlhabolola terata, mephato e iphile matsapa go baakanya e leng teng go kganela leruo la Botswana gore le seka la tlolela kwa Zimbabwe le go busetsa la Zimbabwe kwa ga lone ka lehula mo lehatsheng leno. Karabo Molusi, BTV News, Mabolwe Border Post. Mokamedi wa lekgotla la Botswana Faith-Based Organizations Network on HIV, AIDS and Health Promotion Bofaboneta Moruti Mphamurwa Khomo o rotloeditse borre go itlhatlhobela mogare wa HIV a re metlhaga sia maloba ya bolwetse jo boneng bo ganyaola batho go sena kalahi mme a supa ha manakong ya gompieno go noa pilisi e le nngwe hela ka letsatsi e thusang gore tebatsa mogare wa HIV AIDS. Moruti Mura Khomo bo ile se jaaka na buisa pitso ya borre le bana ba basimane e neng e tshwere kwa motseng wa Hukuntsi Bosheng. Pitso ya borre le bana ba basimane e tlhaloswa fa ile botlhokwa ka bua ka dikgang tsa botsogo go kgontsho ya bong ga mmogo le matshwenyego otlhe a mamborre le bana ba basimane le tharabololo ya dikgang tse. Le fa go ntse jalo dipatlisiso sa 2022 UNAIDS di supa fa 95% ya batho mo lefatsheng leno ba itse seemo sa bone sa mogare. 98% e sa diritibatsi tsa bone mme ebile mogare wa bone o kokobetse. We say one. I think 5% yes only. Ke mogolo jang borre le basimane. 2% e tlabe ke dikhonye ke borre le basimane. Ke hano go le kopa le borre le basimane gore sanka itseng seemo sa lona sa mogare. Re mmogo batsadi re itlhatlhobeng ke rake le baruti ke kopa itshwarela mo setšhabeng se ka ira mogare o tla re be re taboga re o bitsa maina ke a itse gore ba rotlhe ga re rate re a nyalana mme ke lenaneo le le siameng thata ke lenaneo lengwe le le itseng go nkotsa kgokgontsho gore ae ga ke itse ke ipaakanye gone go reka reng ga ke itse ke ipaakanye gone go reka losire mme kana nna mosadi wa me wa ba batla losire ga ke tsene mo re a nyalana hela le nna e nne wa me nya setlankana sone seo se tshwana hela. Dikgosi baruti le baeteledipele ba motse ba rotloediwa go tsweledisa dithuto tse mo dikgotlaneng le mo metseng ya bone.
bana ba basanyana ba lesego ka gore batsadi ba bone ba bomme ba na le botsalano le bone mme rona bana ba rona ba basimane ga re na botsalano le bone mangwe a mathata a re apereng a kana-kana ke bana ba rona ba basimane ba ba tlhokileng kaelo thuto le thotloetso ya rona let's ka o leka re kgone gore le rona re le tlotle gape le se gore ka romantiwe le no se le le tsamaya borre ba ne ba kopiwa go fetola dikakanyo mme ba bolotse letsholo la go lwantsha mogare wa HIV/AIDS. Neo Modungwa, Botswana Television, Hukuntsi. Tona lephatela botsogo Dr. Edwin Dikoloti a re itshidilo mmele ya malatsi otlhe ka thusa go hema malwetse a sa tshelwaneng. Dr. Dikoloti o buile se ha rulalegelo la itshidilo mmele le la atolositsweng kwa nko ya phiri kwa Mogoditshane pego ka bodilo mogorosi. Lefelo le la itshidilo mmele le butswe semmuso ka ngwaga wa 2022 ka lebaka la dipalo tse di kwa godimo tsa banni. Lefelo le le ne la atolisiwa ka madi a kanang ka 290,000 pula gore le kgone go tsenya palo ye kwa godimo. Re Edwin Dikoloti o supile fa lefelo le le tla hetola botsogo jwa banni. Re le hatse re tlhasetswe ke malwetse a sa tshalaneng mme malwetse a re le puso ra tsetse go godimo thata go netefatsa gore ra lwantsha jaaka go lephateng la botsogo re setse re tsile ka the strategy sa gore re ka lwantsha ya malwetse ya ra itse malwetse a madi a matona malwetse a dikankere malwetse a sukiri re ntse re sa swelentswe go bua gore go itshidila mmele ke sengwe se se botlhokwa go ka lwantsha malwetse ya. Mopalamento a kgaolo re tumiso ra kgare o lebogetse mphoe a tlhalosa fa ile mosola mo banning ba Mogoditshane. Ke boitumelo hela jo bogolo mme boitumelo jo e se jwame e le jwa batho ba ga rona tšha ba rona Mogoditshane ba ileng goreng go lo mo go tlile go ba thusa thata gore ba kgone go kuba malwetse onao a sa tshelwaneng gape hela le gore kana motho o itshidila mmele le ko mmerekong they become productive le ba ile gore go ga ba dire o nna motho o pharologane ka gore you feel lighter gona le gore re dire bontlela ka le bona go morago ga mme re bo dira ka pelo e tshweu ka lerato mme be go na le batho bangwe ba ileng gore tlhabollo e ga ba itseye le tlhabollo ya morafi o supa gore ba mo bona ba tsidya ba tle go lebera gore batsi ba re sa eng a di sipise re ska ra di tsa loleya re di tseya ka dibua ke dipilisi re itshidile re di tlhokomele. Ba ba tsentseng letsogo mo lehelong le la itshidilo ba supa fa ile sekao sa botsogo jo bo itekanetseng jwa banni mo tikologong e. Itshidilo mo godimo ga go ja dijo tse di nutritious itshidilo le yone e botlhokwa hela jalo so ke ka mo e leng gore as Bofinet and as Huawei Technologies Botswana we are committed to ensuring that the communities that we provide services to are well and they are healthy. Dikhamphane tse di ikemetseng kano se di rotloeditswe go dira ditiro tsa bopelotlhomogi segolo jang mo mafelong a ba direlang mo go one. Bodulo Mogorosi, BTV News, Mogoditshane. Motho dikgang tse di a tswelela mme go nna le mowa bobelotlhomogi le tshwaragano ke konokono mo go tlhomamiseng gore botlhe ba ba tshelang le mogare wa HIV/AIDS ba kola ditshwanelo tsa bone tsa botsogo ka phuthologo le botshelo jo bontle bo sena kgethololo epe. Se se tlhalositswe maabane ke mopalamente wa Tlokweng re thulaganyo segokgo kwa segopotsong sa mahatshehatse sa bao ba ba tlhokagetseng ka ntlha ya bolwetse ba AIDS kwa Tlokweng. It is the time to reflect, inspire change, and to enable people living with HIV to live freely without stigma and discrimination. It is a time to show our collective solidarity and compassion, love and care. By doing so, we support people living with HIV to heal. We empower them to define a better life and to see ourselves as one and not separated by the condition of being HIV positive. Re bua re le lehatshe la Botswana go na le phitlhelelo e ntsi thata mo go tsene re di beetswe pele ke makgotla a boditšhabatšhaba ga re itebagantse le kanamo ya mogare le bolwetse HIV and AIDS. We have had targets tsa bo 95
ra iteka ra bereka ra ba ra dipota ka kwa e ntse le maikaelelo mme re tshwaragane le mekgatlo e harologaneng. Banni ba metse ya Thamaga le Kubung ba ba itumelela go bopuso e reeditse sello sa bone gore tsela ya Thamaga Kubung e tshelwe sekontere. Banna ba tlhalositse seo ha tona wa dipalamo le ditiro tsa ditlhabololo Eric Molale a ne a buisa diphuthego kwa metseng eo kwa rurigaditseng ha puso e ntshitse madi a go dira tsela eo mo ngwageng ono wa madi. Jessica Pilane ka dintlha. Ke tsila hano ke ikgatile motlhala ke tsila go lora kere go kgona hetse ra go tshela sekontere go tswa mo Thamaga go a Kubung mo ngwageng ono wa madibo. Tona Molale jaaka rolela banni ba metse ya Kubung le Thamaga mo kgaolong ya Thamaga Kumakwane mafoko a ba sa bolong go a emela gore tsela e lomaganya metse ya bone e tla selwa sekontiri mo ngwageng ono wa madi. Tona Molale a re puso ya ga Tautona Masisi ke a morero ka jalo go botlhokwa gore gangwe le gape Batswana ba fiwe diphetolo tebang le dikopo tsa bone. Ke yone tsamaiso ya rona go tswa ha re tsa boipuso gore ha puso ene rile go tla dirwa sengwe ha se kgonahetse puso e tshwantse go lere gore se kgonahetse ha se sa kgonagala puso e tshwantse go lere phetola gore ga sa kgonagala re se ka ra lo tshaba re lo bolelle boammaaruri jo bo sa jelweng pheko re be re tlhalose re ntshe le mabaka gore ke eng go sa kgonagala. Le fa go ntse jalo banni ba itumeletse go agiwa ga tsela e mme ba kopa ditlhaloso dingwe ka tse baneng ba sa ditlhaloganye. Bua yana ke le motlotlo ke leboga Rre Molale thata mme ke leboga lona batsadi ba me gore le lona le nnile dipelo di telele. Ke leboga le Rre Mabeo mo boseong bwa gagwe gore le ha tsela e sa kgona go dirwa ka nako ya gagwe mme ona a khorometsa gape ga irega gore moalo wa tsela e o dirwe. Boitumelo bo tla se ke mbohele motlhogong mo go rona bo e leng gore bo tla tsaya dingwaga bontse bo le teng mo go rona. Re na le bothata ya ka tsela ya molepolle re nna sampa a bua ka yone gore nne ya pušwa gore a diro ile ko morago e bo go nna go tebora kontraka ba lwa ile khote mme le yone ya Kubunye ke a itse gore e be tlo ya ka o tsile ha minister e be tlo re tsela ya Kubunye tshwantse gore e dirwe e hetswela ke ra kontraka lo ya poletse e be go simologa ditsheko ko khote. Fa ra ba matshwenyego a bone Tona Molale a tlhalosa fa lephata la gagwe le fetotse ka fa lentseng le dira dilo ka teng. Ba kantse molao wa theko le thekiso e ditirelo tsa puso gore ha e ka re sena go aba tiro wa bo re isa court re gora re madi a project e ke 30 million ntsha 15 re gormente o ntsha 15 re be ra ba ha court hale rona be re tswela ka tiro ha o ina case re gona madi a e seng gore re me ha 6 years 7 years re dikologa se o loela go sena le fa go ntse jalo Rre Molale a re go tla latela go laletsa dikhamphani go ikopela go simolola go dira tsela eo. Jessica Pilane, BTV News, Thamaga. Sefofane sa ntlha go tswa kwa Ethiopia Addis Ababa go tla kwa Maung se sa tswa go kotama kwa lebaleng la difofane la Maung International Airport. Mothusa-tona wa lephata la thuto le tlhabololo dikitso Re Obrilisaso o ntse a amogela tshimodiso ya go goroga ga sefofane seo se mmuso. Mo nakong eno re kgabaganyetsa kwa Maung go buisa le mmegadikgang wa BTV News Mpho Aaron go re tlhalosetsa ka tiragalo eo. O tla rena diatla metsing ka go ntseng ka teng Mpho Aaron ga yo tota go ka naya pego yo metla mo botsamong ba letsatsi ra amogele tse di diragetseng ka ditso tseo tsa go tla ga Ethiopian Airways mono Botswana. Ka go rialo ke Stella Edwin Mashak kgomo yana tla ba go tshwaretsetsa metshameko.
Tla tšogoleboge one mothoetsho o madume dumela tlhako ya morago e gata fa ya pele gatileng teng a re dilome serota ka tsa metshameko ke Edwin Mashakgomo metsone tsa re mookamedi wa lekgotla la African Union Sports Council AUSC Region 5 Stanley Mutoya a re ba kgonne go fitlhelela mangwe a maitlamo a ba neng ba ipeile pele mo phuthegong ya bofelo ya lekgotla leo ka ngwaga wa 2015 kwa Lilongwe Malawi. Mutoya o buile seo jaaka a ne a tswala semmuso phuthego ya lekgotla leo ka la botlhano e ne itebagantse le dikgang tsa bana le bogole mono ga borone Victoria Dikgang ka dintlha. Mutoya o tlhalositse fa ba ne ba ipeile pele maitlamo a tshwana le go nna teng ga mafelo a metshameko le ditsompelo tsa bana le bogole gore metshameko ya bana le bogole ka go farologana e nna teng mo metshamekong ya AUC Region 5 ga mmogo le gore bana le bogole ba bone thotloetso e maleba mo go tsa metshameko. O tsweletse a re mo godimo ga moo maitlamo magolo a bone e ne le go godisa palo ya bana le bogole mo go tsa metshameko. We did manage to achieve was on the issue of structures. I think now we have got functional structures largely. Re kgonne go fitlhelela ya go nna teng ga ditlamelo tsa metshameko. Re setse re na le tse di setseng di berekela mo mafatsheng a rona ka go farologana. Puso le yone e tsentse letsogo se se saletseng kwa morago ke go oketsa palo ya bana le bogole mo boeteleng pele jwa metshameko. Where we have not made much progress is increasing participation, particularly in leadership by people with disabilities. Pele ga phuthego e ka ngwaga wa 2023 lekgotla la AUC Region 5 le ne la dira ditshekatsheko le ditlhotlhomiso go bona seabe sa bana le bogole mo metshamekong. Tshekatsheko e ne ya supa fa dipalo tsa bana le bogole di le kwa tlase thata fa go tla mo go tsa boeteledipele mo metshamekong. Le fa go ntse jalo Mutoya a re mo phuthegong ya monongwaga ba kgonne go tla ka ditharabololo tsa gore ba ka godisa metshameko ya bana le bogole jang. O tsweletse a supa fa ba tsile ka ditsela tse di farologaneng di akaretsa gore bana le bogole ba nne le lentswe le le utlwelang mo go tsa metshameko go nne le makalana mo mafatsheng a borwa jwa Aforika itebagantseng le metshameko ya bana le bogole le gore go nne le dikitso tse di itebagantseng le bana le bogole. There is still reluctance, particularly by parents, to release their children into sport because of safety issues. Go santse go na le go ikgogela ko morago ga batsadi mo goreng bana ba bone ba tseye karolo mo metshamekong mabaka a magolo e le tshireletsego ya bana. Se sengwe ke letlhoko la madi le gore mafelo a mangwe a metshameko ga a direlwa bana le bogole. So there is that low turnout. Number two is also our infrastructure in sport largely is not very accessible for people with disabilities. Number three is the funding, because sports for people with disabilities or persons with disabilities it requires capital. We know that in our countries there are still some pockets of people, some of our citizens do not understand or do not know. Re itse gore mo mafatsheng a rona go santse go na le batho ba ba sa itseng kgotsa ba sa tlhaloganye gore go na le metshameko ya bana le bogole mme re tsile ka ditsela tsa go ba tsibosa mo mafatsheng a rona ka go farologana. Cascaded to the country levels because then the real work happens at country levels. The disability people that are mostly left behind on issues of sports. Go le gantsi bana le bogole bana ba saletse ko morago mo go tsa metshameko jaaka ba tlhoka pono le ba tlhoka kutlo. Ke solofela gore morago ga phuthego e go tla tokafala. This wonderful workshop. Phuthego ya malatsi mararo ine tseno ke mafatshe a borwa jwa Aforika fera bongwe a Botswana, Angola, Eswatini, Lesotho, Malawi, Afrika Borwa, Zambia, Namibia le Zimbabwe. Victoria Dikgang, BTV Sport, Gaborone. Setlhopha sa Biddy of Cheetahs sa borre se fentse sa the Great North ka dino tse lesome le bosupa go tse tlhano mo motshamekong wa tikologo ya bosupa wa liki o neng o tshamekelwa kwa lebaleng la Pioneer kwa gantsi a re utlwelesego mokwaisi. Setlhopha sa Biddy of Cheetahs se tsene mo motshamekong o sena le tsogana le kwa godimo kgatlhanong le sa the Great North mme ditlhopha di a go ikhutsa. Setlhopha sa Cheetahs se eteletse pele ka dino di le tlhano go lefela la TGN. Go tseng kwa boikhutsong Cheetahs ya tswelela e ntse na le tsogana le fa godimo ba ipona le try tse pedi go oketsa ketapele mme motshameko o a fela ka dino di le some le bosupa tsa the Cheetahs go tse tlhano tsa TGN. Tough is getting hard. Our level is where we are, whereby we need bonus points and we couldn't get. Last week we drew, so we're not progressing well. It's our maybe game we can do better. Seska game is something like that. Metshameko e tsweletse ka go ketegala fa re lebile fa re leng teng mo sebakeng seno re tlhoka thata go kwadisa dintlha mme ka fa re tshamekang ka teng ga go kgotsofatse gotlhelele mo bekeng e fetileng re tshamekile maleka mme ke tsaya gore mo metshamekong e latelang re tla dira botoka. All level of score. I said we had chances. Mina continue to pass or just decision making or come to score. Chance are not missed.
the guys did their homework. We knew Cheetahs was going to play a physical game, of which we felt trapped onto for a couple of minutes before we started playing our rhythm. Kudos should go to Cheetahs. They stuck to their game plan. Media of Cheetahs e tsile ipaakantse mme ba tswela ba tsepane mo lenaneo la bone la motshameko. Re itse gore ke setlhopha se se tshamekang se tsentse mašetla. Re dirile diphosonyana di le mmalwa mme ha re ka ke ra remelela thata mo go tsone. Re setlhopha se se gapegileng ka gore re dirisa batshameki go tswa mo dikgaolong tse di farologaneng jaaka gantsi maung le tse dingwe. I get players from Khanti, I get players from Maung, I get players from Nata, and it's not an easy thing to have a cohesion, a team going. Mo motshamekong o mongwe wa bomme Media of Cheetahs ya iponela phenyo ya dino di le 17 go tse di le 12 tsa Shaka we rugby team le se go mokwaisi BTV Sport Khanti. Re ntse re le mo lekeng ya Botswana Rugby Union ya borre ya di 15 se setlhopha sa UB Rhinos se fentse sa Canon Jaguars ka dintlha di le 15 go tse le 12 tsa Jaguars. A re utlwe Tlamelo Montshusi. Canon Jaguars e tsene mo motshamekong o e digoga mo mogatleng mo lokong e se mo tikologo ya ntlha bontle. Ishmael Pelaelo le Crispin Kaura ba kodisa di trial conversion ya ga Pelaelo go isa motshameko kwa boikhutsong Jaguars e etetse pele tikologo ya ntlha ka dino di le 12 go tse 3 tsa UB Rhinos. Mo tikologong ya bobedi makawana a UB Rhinos ba tla ba tokafaditse tshameko ya bone ba no sa tshwaetse pedi tsa ga phenyo motla le kgosi le Tafazwa Montshiwa le conversion ya ga Banjo Kisanyi go efetsa motshameko o ka dino di le 15 go tse 12 tsa Canon Jaguars. Tight game, good game. We prepared for this game well. Re ne re ipakanyeditse motshameko sentle mme setlhopha sa UB Rhinos se re fekeditse mo motshamekong o makarolong ya bobedi. Yeah, I think overall my guys performed very well. It was a good game of rugby to us. Our intention as UB is to play fast rugby. Re ne re neelana kgole bofefo selo se se tsentseng Jaguars ka fa tlase ga kgatelelo. They nearly successfully won the game. Fa re lebaka kwa lekeng ya bomme ya di-10s Gaborone Hawks e supuditse Beast Buffaloes ka dino tse 25 go tse 5 tsa Buffaloes go netefatsa fa ba itshetlela mo maemong a bone a leki eo. Our position right now today, Lebius Bernardola to be in the top 4, which means if we lost, then Gabonara say to the finals, to the semi-finals, then they are going to lead us to the finals. So it's so vital to make sure that you win this game for the top 4, because if we lost, then Gabonara running into the ball. Ke gone mo le gore batho di defender ha ke dia khona gore tshwara kana dia gore tshwara la re se re le khakala no gompieno re sa gain ground because of lone le baka lone la gore ne re emela bolo gore ite go rona instead of re attack. Mo motshamekong o mongwe wa borra wa di 15s ba eteledi pele ba leki eo Gaborone Hawks ba supuditse Beast Buffaloes ka dino di le 55. Buffaloes ba pala ke go ikarabela mo motshamekong o. Tlamelo Montshusi, BTV Sport, Gaborone. Mothusa moeteledipele wa lekgotla la Botswana Athletics Association wa bona thetso a re lefa batabogi ba reteletswe ke go iponela phatla kwa dikgaisanong tsa African Athletics Championships le tsa Paris Olympics 2024 kwa kgaisanong ya mafelo a beke ya BAA Invitational Track and Field Meet fela o itumeletse bangwe ba batabogi ba basha ba ba dirileng bontle a re utlwe Katlego Kgakole. Thetso o tsweletsa re bangwe ba batabogi ba ba setseng ba iponetse phatla kwa dikgaisanong tsa African Athletics Championships kwa di-National Championships tsa maloba ba santse ba na le sebaka sa go dirisa kgaisano tseo go ka tswelela ba iteka lesego la go ipatlela phatla kwa dikgaisanong tsa di-Olimpiki tsa monongwaga. Bana ba tabogile, they did their best under the circumstances mo tsone. The temperatures have dropped a lot, which can affect a lot of preparations tsa bana. Mme ke tsa gereng we still have a chance. Team ya tle be emela go Cameroon and go remember team ya go Cameroon because they will be competing with the best of Africa. They will eventually qualify for the Olympics. Go di moga mo ditlhopha di rotloeditse go ngwakela bomme mo mabelong jaaka go supagala fa dipalo tsa bone di tsweletse ka go fokotsega. Mme re ka itwa thata nkgonne ha ile gore re ka na le team ya mixed relay o qualify
ka gona gore ha rena team ha rena ngwana mosala gompieno yo qualify le by right. We are only hoping gore oratile Norway can qualify ka di rankings ko tla seng mme go ka nna mo le mathata gore a ska nna al no se qualify go nne bana ba setsana ba kgona gore ba qualify because currently tota bana ba sana ga ise ba qualify mme go mo ke go mo gore tshentata as the federation. Khaisano eo ya BAA Invitational Track and Field Meet e ne tshologetswe ke batabogi ba feta 60 go tswa mo ditlhopheng tse di farologaneng tsa lekgotla la Botswana Athletics Association. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Setlhopha sa The Zebras se thulana le sa Somalia tshokologong eno mo motshamekong wa bone wa go ipatlela phatla kwa sejaneng sa lefatshe sa 2026. Zebras ba tsena mo motshamekong o ba sa tswa go notiwa ke sa Uganda ka nno go lefela ka la botlhano kwa Mandela National Stadium ko Uganda. Basimane ba ga Dida Gomez da Rosa ba iphitlhela ba le mo maemong a botlhano fa sa Uganda sone se tlhatlogetse mo maemong a boraro mo Group G. Somalia yone e di goga kwa mogatleng o ka ba isiba kwa disephenyo. Motshameko wa Botswana le Somalia o ka nako ya boraro tshokologong eno mme o tla gasiwa ka tlhamalolo mo BTV1. Mo metshamekong e mengwe ya Group G ka nako ya borataro setlhopha sa Uganda sa amogela sa Algeria se se eteletseng pele Group G ka dintlha tse 6. Ka nako ya borobaba bongwe Guinea e amogela Mozambique tse le tsone di kgobokantseng dintlha tse 6 setlhopha. For sure, the time to prepare the match was a little bit short. We have a long trip yesterday, but we are well now. We take a good rest. Everybody want to play this match. It's very important. For sure, after the match against Uganda, a lot of disappointment. But as I say to the player, we were too much inoffensive against Uganda to score. We defend well, except one time during the match, and we defend well, but it was not enough in terms of attacking process. So as a coach, I need to find solution. It's very important. So we will see, and tomorrow for sure we have to push new players, fresh players, very important, who are able to bring something very strong, maybe speed also in our team. We miss speed against Uganda, but I hope that the player understand my expectation, my tactical expectation. They know that tomorrow we have to play a very tough match, because we cannot underestimate Somalia. It's a good team, really a good team, and we have to play our best football. Bothetso arsa go le tlo le maroka go ne go balabala ga ngwana le gone ga se botlhaletsa nako ya bongwe re di be khutlo go ne fa tshele bogetselo khaitsedi ke sentle moeng o neng a ranola sentle bontle ka puo e di atla tse mashago mo tshotso thobeng tshele phepa o ne rabantheng kala ka tshane o eme sentle go tla go garela jalo thulaganyo ya Botswana Connect ka o rialo e katakatela morago tlo ya ga mashago mo tsere matla kgomo kodumela o etse mhata se di batlholantso bereka ka bonatla bonokopila le botswerere modimotjo. Maitlamo a lephata la merero ya